Shillong la jong FC kalamat biang ya kejing ya khan hakasin kabalai jong kalampung ilakai Indian Premier League ha kejing kon persya bat ka Srinidhi Dekan kaban Hyderabad ha kesengi baar ha SSA Stadium Polo kani kejing la ban punya khan katai kekenhun na Hyderabad kelawan urlong langba Rosenberg Gabriel apa yo ban tap argol bat kuru ya kanam player of the match. Hakani kejeng kon baru arkan hun telah persang banyak kon tenge nadu kabasdang handrai ka Srinidhi kala yo penki jar nangkong langba u Gabriel haka minit kabah nyo kani ka sigol kala nang penyo mensim ya katai ka kenhun yalakai na Hyderabad banyak kon tenge susu handrai kala jong kala la bat penpai kala haka minit kabah arupra langba u Ronnie Wilson Karbudon balayo ban pendai da ka kli hapo ka box lengba ka free kick. Kala jong hapo ka jingelam oba Bobby L Nongbet kala penbut biang ya ka gol ka baar hadin siteng kenta lengba utakuta Miki ha ka minit ka balai pusau na ka benta bantam ar la iwei ha ka kelas step. Hadin ketu kendi por bala beteng ya ka jingekon jaga kelamit u Gabriel layo bantab biang ya ka gol ka baar ha ka minit ka bah nripulai na ka benta ka jingekat mar ar gol. Nice game.